Kasenjo kiseng Rangba Catholic Zone 1 kebakentup ya kisantli ki parish kalapinlong dagje kendulang kabapra kabalapinlong Hasin Paul Parish Upper Shalong kaba Arsni bat kabalapin kunno haka arpa praterik ukulalingkot ajar pusau haka Sngewsih jongje kendulang jonggi Rangba Catholic haka arpu nyauterik ukulalingkot lawan badkentiu ya kalama do Father Richard Majau ubade Vicar General bat haka sni kababut bat kesni penkut ya kini geje kendulang jongki Rangba lapinlong ya kamaz bakut do Father Albert Timawa ringkat geje donlong Father Saulus Kharpran Father Edwin Kahit ubolong spiritual director jong seng Rangba Zone 1 Father Saulus Kharpran ula kentu iki Rangba baki day ban kenmau baki don laki ikhtiar ban betin linti ya ka yeng kesem bat ban kmi ya ki khon gikti ban yalam ki haki linti ki bashisha bat ban penhe pensan ki haka rukom kepadai Shushu long ba Sngewsih ban yot snow ba ki Longkpa kimlong ke bakit khia ya ka yeng kesem bat ki ngat haki jingdi ba pinuai namar tang khniat por ki no ya ka jinglong Rangba bakin sai ka jongki hakba ki day ban kedup ban piam ya ki khon gikti Henry ki ngomno haki jing pa Pyrthei hakabakut layo ban panham no ya kalama do Reverend Father Edwin Kahit ubolong spiritual director jong seng Rangba bala IT no ya kalama syakalaban parish kaban sayo ban penlong biang ya kalimpong jong kesenjuk seng Rangba Catholic Zone 1 ha usnem ahaja arpusan Kamtam yepi ki Rangba blei khot hakane gasni tada ki Rangba jungi kilong ki baklan ka junget kayeng kesem Kristan jungi kilong ka baklan tada kayeng kesem Kristan jungi kilong ka baklan umta kabalang kilong ka baklan bagi imlang kasalang tene sni duai kepang namta ki Rangba jungi mamaki kubang yosno ka jingple lingkong kilong ta ki prophet jong khtin jong blei barang tang khtin me kam babha jongki hayeng nasam hakabalang bagi imlang kasalang kajing pule naga kitab Deuteronomy Moses lakren kipat ba uang utrai blei jongki un sepenmi naga benta jongki unong itu lupa ubakum mga napdeng jongki napdeng ki parajat jongki ya ukeng kide baca skor kumba pilapa nautrai blei jongki hawarat hagatu kesni jingelang menba pila om ai ngan om ya Sngewsih ya kasur utrai ublei jonga lane ngan om yu isu kat kani kadin yo ngayap tikum ta utrai la om hanga kila keren kabadai haba kila ong punta ngan sapuni uwei nong itu lupa nagamanta jongki ubakum mapi napdeng ki parajat jongki bagan bu ikiktir jonga hagasintur jongu batun keren yaki ya barok kata kabanga hukum yu tejar ubat omsya skor ikiktir jonga kibaun keren hagakerteng jonga ngahi ng sapan jingken nauta Henry unong itu lupa banuat bankeren haga keteng jonga ya kaktir kabangam silong kum yu bankeren ne bankeren haga keteng jikibai pakiblei utau ju unong itu lupa udai banyak kaktir jong terai Kesan kendai perusahaan nomor serai Spah Pyrthei Kajik pule nak jitib nukong Paulus bukul jak Kristan akuri ko para makwa nukulai na gijim kusrai dwe ubom dan tengah upeleci mut hakikam jong trai kumno banpul syawhar jong trai Henry beriu ubom dan tengah ukuleci mut hakikam kene kepercayaan
kumno berkut siapa ialah ketengah. Bat kijing perkat jongmu kilong atla. Kekentai kebomban tengah rane ketai sekti. Kapre jingmut ketikam hautrai. Kumno banong kabakut hakamet wat kamse. Hendrai kekentai kebadan tengah pat kapre jingmut hakikam kene ketai. Kumno berkut siapa ialah tengah. Makranya kene nak bunta kejimut kejongki. Ambanbu penuh keadaan mesti. Hendai waktu seluruh ya kejimti ha ki buat warpunyo ya kejing hati buat jongki ha utrai. Kaktin kejong utrai. Ujisu ulalekdong hakasinokok hakapena hakasi sabat bat ulaikai. Kibriu glasnyong pula yaga jingikai juu. Namar ulaikai ki kum ubadan kabol kai ktia. Bat umday kum kistaan. Hakatahi kapor ladon hakasinokok jungki. Ubriu badan yumun siyem bangkui, bat ulakerkai. Mikwa ayu bat ni, ko Jisu na Nazaret. Hatu milawan ban penjot yangi, ngatip medai uai, milong ubakui jauh uglai. Henry Jisu la dumak ya uong. Sengaja Batumi no no. Te umun simbo man ulapin kertat yung tau brio. Bata kabakir kait jam ulami no no. Bat baro kilalango ngay. Bat kumta kilasdang bat keli paramaki. Kai kene. Kajigi kai kabatamar. Daka bor kai ktiar hukum. Wat ikimin simbong kuy, bat kikawu yu. Te mador, kanam jamu, kalapyan kaleng katan Galilea.
Ka gospel jomutra. Sni try ke bakut ye pi bar. Ka benungkong ngai kamu kedam you blay try kedat. Ublakot ingi iway pa iway. Kejingilunan jongi hakane gelumpung. Kedai kejingkot it kejengu. Kejing kublay syakiramba borok kantam ki presiden, vice president ublakot subhai ini hakane kesni ke bekertan kerpang ke jompi. Ngai kublay kerpang ke uta jompi namar. Kiramba kidai kitit ba juga yang kesan kata ke bekerpang ada kejing kemen. Kejing kublay kerpang ya kerpang sim jengi berok di badan hangi di pada ramba jengi pada Tobias di pada sendok buat barok di kerpang sim kiba ay sim yangi hakaba kilakot yangi banidon menta hakani kenya ke kriam kerpang yang mendo bertemai jengi badai gunung kenyang mbak jangan isi di pada Albert bawah ibangi ete musim bedo bengisdang di kulilang adu kan mentah berkecing kublai kerpang lu ye pi borok bapilai siran ini hagi cingduai kejumpi hagi por di bangidan berkrek bad adu mentah bad ikan curuk bapinang duai nak mentah kini dok barok kerpang bangidan lak berim kuat belum di IT ben musim bentrai nak bentah keburang jomblay. Habis pai si kejumpai bentah kesini, kejumpai menunggong ke balasyam nak kitab Deuteronomy, kenong ke bakat pra, ke dekat bakat san hadiwar peu. Nilios ngau, bakuno Moses ulaya turpa, bau blay unsa penmi nak bentah kipat. Yau tahu nami pateng uban riban sumar uban perpriang ya kecil kejengu susuru uang ba ublay unom dalay ya laki pai unom namar unsa penmi utaw nami pateng uban uban sumar kumjuru kene kejing toa berkuat mentah ke ong ba ke penpau syai ba kei ke bahasa hadir hakabau Yesus Kristus ni undai uta undongi peteng uba kinong itu pa kira keren manusia kebabut ba ublay unong ino setia yelau pai unsa penmi utau numi bujeri uban penpriang ya kekstim jauh ban uban le shibun kikam nak bentah ke jauh kepai ngideru ban kemau ba mangiru iwai pa iwai ngidei kinong mi ibu jeri jauh kres jauh kelai nadu bagiyo ika baptisma nilalong kinong mi ibu jeri jauh kelai ban penpriang ya kecil jauh ban rai ke kubor babah ke jauh susuru lain bahkan ini jimpri banangkong mentah resmi niyo ke jimentu bagi dari ban syasko ya uni kita kinau mi peteng kibau blay ulabu kibau blay ulai hangi hakishiti banangkong syaki korin kesiti jong Paulus bukuy kedekat banyaw kalong banyaw kedekat lai paru lai busan Paulus apostol uyatu hangi syapang bakundo kabasyang marway ne kabaklem syong purim kalong kabamentoy bah upen isay bakundo kibom syong purim kila ban penlek jimut kambha ne kampun hakaban syakri yaw blay
Klem kedon kanu ke jingket ini kalongkor ke bakia. Kumapi keramba pidon la kalengkor ke bangkit kata kadi ke Longiing sang. Wala kataru upen pau ni kunsyai. Ba ke jingsong kurim kam dei ke babakla daleleru. Hele sukwa benong ba ke basyong masa malway ke kamlong ke babha namar ba nila ban IT bet bat bensin na kata ublay. Ban syakri ya hakar kon ke babiang. Kajing ong hakani kam thau ba kirang ba lani kilong kumi dan la kay gasam kilong por ban IT ublay. Henry kebakerpang na kabenta ki kalong ba ki kidon la kay gasam bat kidon ko por biki IT ublay. Hari na kabenta kito gibondon kalong kor kay gasam kilong bakam terpang namar kilaban IT yalade ban mensir na kabenta ban syakri yo blay ban hakaju ko por na kabenta ban syakri yo pai yo blay. Bat ke jisha kalong ru ba manlau brio nege brio kidon la kajak bajikot ni borok ke biadan hangne kidon la kajak bajikot mangi kelendo hangne ublay wakot kerpang yangi ban long ke jong ban IT me ban sir ban syakri ya ban yo pa ju ban mapi ki besyong hangne kirang ba kilong kemi kihat ke barit kisana piru pidon la kajikot bo blay lakot Hendai ka bakerpang bat ka bakuksan kelong ba hatu ni pedon kam lem ya kajikot jong blay ublay ukot yangi ban tip ya bandon bat ban syakri ya kata kajikot ka bakerpang ka ba ublay ukot yangi iway nado ka si ka klemat ka ba nila yo ka baptisma ban ka banglarum siya ka jumlang kusta. Dashan melong bukut kutrai, bat kadai hok mabaro ba melakau kinyero yami. Dasha galong basong hok bat kadai ti jongi bat kajing penyem jongi haman la kapor bat kejaka banai ngu yami koken rad kukpa baku kublay dan bor bam jukut lingba utrai jongi Jesus Christ namada kajing kayu lapen temai kajing long breu barin bada kajing syash tom jongu lapen damno ekipop jongi na kajing nipat jongu na kibayab Ula play kalimti sa kajing imbam jukut. Bada kabaw kiu syami kukpa. Ula play wangi kerdop jong kabanen. Bada mal kata ringkat bakakinhon jong angel giripud. Ngirwai kajingwai yaro yami. Bad ngipin bana klem sange.
kadai hok babaro ba milathao kinyero yami namar limbao kon jongmi utrai jongi Jesus Christ da ka bol ba jingtrai jongmin sim bakui me ai jing im ba ne pen kod ken tang iki baro ba mem ju sange ban lum haladi yelau pa nang banado pami hado ba sep kasmi antarwai nya ka kriam bakui shakar teng jongmi Namar kata utrai kirpat rit yami wadau jo men sim in Sngewsih pen kod ikini kijing ai kibang lawan ra ban pen kentang iki bakin kelalong kamet bekasnam jong kon jong me utrai jongi Jesus Christ ubala hukum yangi man pen mentai kini kijing maya namar mauhi hakamit ubala IT no eu blashim yokupu Badagwa ay mo yami radwai kupu lakdia ulai raksendran loong Tushim batubam nakani pibaro namar kani kalong kamet jonga yagaban IT nakabenta jongpi Hagaju kurukam andala yabam lashim kuri ragwa aimu yami ladwai kuku bola ayaka like sendran wong tushim batudi nakani pibaro namar kani kalong kuri jong kasnam jonga jong jutang batumai batbong jukut yagaban pemi nakbenta jong pi manakbenta kipabun nakbenta kajimab ikipom Tule ekani bantin mau yana. Ko try ke bani penmentai ke jingsha stom baplat im jong kun jong mi ya ke jingmi pat bodon burom jong u ya ke jingkir jong u shabneng Badru kat bangi ap kami lenti ke jingwan biang jemu. Ni terwa semua kami kini ke jing pinya ke bakut bat ke baim. Ni kerpad ya me tupet ya ke jing terwa pinya jong ke balang jumi. Batu kubur ya jing pinya ubah dah ke jing yap jemu. Milamuan met penyesuk ingi bat mehi. Doai ba mangi ya kiban besar dah ke met ke senam jong kun jumi. Dia kiban pendap lo mensim bakut jonggu. Hin kelalong kowe kemet kowe kemensim hau Chris. Tol penjenai ni balong bijitwa bom jukut tame. Dam hilyo ya kanong bateng lembat kibalaji jumi. Kirpang ringkad kemeria chesti bakut kekli jung belai. Ringkad ujusa bakut kurim jengka. Lembat ke pistol bakut, bat ki matir bakrau buram. Ringkat bekeri kuat baru, haki bagi senia ban yo jingira, nak jingira sai lem bakren kut jengki hakmat jeng belai. Ni kerpat kutrai, tu ai bu ne ucetnya cepenesuk jengi, un penrai kasuk kasai, baka cepetem ya Pyrthei berok away. Terus kebahapan puskem, hal cengej batka cengit, ya balang pekrim ni asla Pyrthei, rekam syakri cengme Francis Spah bakoi cengit, bat ubikta bisyat cengit, kakenhol ki bisyat, lenda baro, opai baro ya ba mela pelang cengme. Terus ngau, biar kijing duai, jogani kayi kesem, Kabar melakot penyelum lang hakmat jengmi kamtam ya ramba jengmi kesun. Kukpa be isbun hagis nei jengmi tolong lang holiday ya kikod me baro kibala sapriang haslaga Pyrthei.
Rob di rob pendamparan yang kotrai kerat hak ni akan mit. Namda kecil sebanyak bahaya cumi bila kelalang doa nang senang. Pemda dan hani keduan berjuang berpet yang ni kepiwe. Presibun trai kerat mela sendran dalam di Longkpa jauh di Kisah wan. La Kristian lagi nang trekam jauh Presiden, Secretary, Vice President, jauh Paris Professor. Pada lembah cinterai sikam jauh Paris Professor Islam Rambak. Ini kinang trekam jauh ke Sunwan ialah penyiar baik yang tiada kini program. Ladan kami barabor. Khamtam benda ada benda kumkai cukup kreasi bamenta kasi try kura ni kuah ni katlemat ba minsna kutrigi lomba kacupuli nasi ci jauh jauh. Nama kata to ya pla ya la cukup mal keliang. Patut duai uwei na benta uwei pan pindah dia jengkat. Ketika pacaran jauh beriau bakoi kalong badan buat nasisa. Elijah ulang tang beriau kumangi reu laduai jor bahkan slap bat slap sem lahap alot kendo kumba naisnam reu benai. Anda laduai biang kasih benang telah Tesla bagi kendo bersisa. Ko para bangai baik ada unu nabi uyai sakma na aja siang batu wepat pun pai biang yau tekan mau bau tahu pun pai biang yau nongpok na kelanti babakla untuk ya la kusin na kajiyap bakun ya ma bon belin ipok kekuya kerenda batre yang ni dekat kadrikis kisarang ba secretary sang samla kekuya baro tiba bat kam president assistant president secretary juga sang nama sun adi Paris bapa kerhu kerja karpang ya kinyotri Paris thamai ba mila asabha ini haum disnan kerhu ro ya baro dua dan talang ban pelong ya kini kasih cak tinjau